Thank you. Thank you, Brother John, President, Assam, Nagaland, Manipur, Jalai Union Gi, Mana, Hainingba, Yaman, Nana, Loinamaksu, Heidi Haikrea, Dubu, Port Makarome, my lot to the bereaved family of Athuibo Daimai, former President, Jagyu, Samna, Manipur, Nagaland, Heaven, Bloma, Imung Imin, Largalo, Miradi, Yani. The Line Union Taraptigi. If you might have a look at Thank you, the Line Union, Assam, Manipur, Nagaland, Mabu, Sumaina, Luna, Togiba, Chipausadun, Kauduna, Labigi, Union Gi, long life, Vishnu, Hebsu, Pungukchari, Matanda, Hugipuramda, President, ex-MLA Welfare Association Ligi, ex-MLA BD Bering Naklatam Logi Bushu, Hui Matam Sikitan, Pakat Prakrale, Matanga Namadabasu, Kralegini, Aduna Yaramadi, Miam, Tintak Logi Bushu. Thank you. Taibang mi si Shorna Shembiraga Taibang Pansila Matam Karakidama Lehandani Shorna Shema Taibang mi Nina Shorna Loaning Benuita the Koiku Maganata Lobani Nasidi the Koiki Kaikom Naraba Madinum Sijaraba Di Athuibo Mahaka Shembi Bagi Matong in the Mahaki Aning Bagi Matong in the Nasidi कोई मरकता की लाउरा बचत करे ले होरी कोई मयामना तेंथा मरुवाइना महाके मुंग मनुंगी मिवोई सिंह मरु मपांग सिंह सर्च के लीडर सिंह दा यामना मुंसीबा अवाबा हमारे कोई एक से मिले मयाम बसु कोई की अवाब तो Pondoksa nabaki damata ek shemle very social ki taraf take I have pristeno in mapamzin lakzavne loina na I have naha moina politics tawada di Athuibo han na dege dum khangnaba aina su he wari batai sanaba mahasu ahaloijara basu mapamgandi yam hoye Aiki yung ragailo manakale padon dale but shida judum lae ma assembly the julae hakum masu aina su asinda mayum the ekta lae adana mahang assembly the lakani aimon the sulakani aina sulakani mamange ge yam na kuira bo politician ni na mata madu ki mamange ge politics ka hoji ke politics ti yam kheme Madu ki khet na mawari doy na sukhangning dona mangon the he hangba ma na sudu ko mawari do yam liming ba adana maha ki pulsi da jele rom da a tame rom da le padu da lari lai sukhara tamaga organization da khara jaw padu da India na 1947 the independent pangla basu ahan by election to mata da Larry Glasu है तंब से मां नाई मों दली बवरे से कुकी मरों तंबे है English मणिपुरी लेरम दिरी है कुकी की प्राइमरी तंबे है मां अदना कुकी की लैंग्वेज मां है अदना आई मों तंबे अदना के देशों ले बदा जिले रोमायाम जना इलेक्शन तो वनी है बदा नंग लेबो है आई क्या नाम नहीं आई शु है रोय करमान दोगने रहा This is not a thing. Nang bajile rom lari heba amade social media opese yam tange. Aidana nang lebo aidana lep halle bayam na aibuda da. Election se lep na kakaye. Ani suba election to ugan de
election campaign se chal le hai gari lete hai mata to ko ma gi ji apat pa ma khak di le hai ji pa ma se ai koi taruk tare na thora ga chat pa dalam mi si le ta ke mara ma de jo pa na sem ga mu ka gari si thoba amu ya da na mu in ba na le ra ga petrol lo iduna karam mai na to se ra so to na election campaign si chal na ga IT road isi da gi la ga kano da gi se khopum so asirom da gi la ga chat pa se kampo bi he la ga chat ka ne hai chal la election campaign to ra ko vote tha da ga halla ko am da yum jo udri ne election result na hal le ai ne campaign chal la ko vote tha da ga yum handri ne result to thok hai adu da kare hai nan kare hai na lambi de dum kare hai adu ke de ahom election na mum to ko gan de underground se no boycott to na Athuibo nang lepa yaro ya mu hai adda ke de lepa yaro hai ra su lebe lep la basu boycott ni na amat chahiye ma de dai ka adre hai adu bomba adda ke emre maya meeting to ro ka development ki scheme wari na na bo matam gi tipa ke long boy ki adda ke kai no ma ge maruk si mo ma nge ki sing adu ga hoji wayari sang ko ya maso ko se di maon da di sahi man na rasu politics da di naha ni do ada nai ko se di ya men na naha oi kare ma ke politics to ko de ada nai na su taning na mana ta he chat ni ada ma la na su thammo wari ki se ada na wari sum di han da ya na pukser se ba amade ya na mi bu nung si bo pa asigumma mitani aina ugo pangada ada ke de hallo rakpanina no mase assembly de la ka berin aide na halle redisi gani ai si bokan de isa singsu itu su lete isa su kano to lo de yum pan re lo ne sao gre ada na ai si ro de ai ke pension de ai bu yeng bi bai bu sheba to be ka lu si da bi na banam president ni na horna bira mo amu hai hai badu dai na adu di government ke niyom pension ke rule le bani AG na ama hai gani assembly na hai gani family da ke no objection hai bo masu le gani adu na madu ke rule adu ke matungan na to batara gani adu nang hingling da madu ke rule ko illaga sembe ya bale badi hingling de sembo kan di pagani ukil ko makarasu tanaraga thanam moko adana adu mana advice to ni adu mahang na de ma ge seba to bi pade lusi hai baduna to bi banina ai ge pension de ma bu pangan ninge ai lo wari mai manda thanam lammi adu ga loina na ai ha na ai koi ge Manipur Assembly Welfare Association ki taraf da ki condolence message ama koi semi ada message sida nasai pathok bi gre di Athuibo Assembly first Indian independent bhangba the first election 1952-57 se dahan makare 57 to 62 ni supakare 62 to 67 on supase makare adana sahi tara manga se mayam ki seba dora matam mandu ki territory council ke member hoidna thaba subi ramni mahapase koi assembly marak ki sitting MLA marak ki koi de ki shan punsi ba 98 years se atang bani mahapse adu umar very longest living assembly amani se koi na su honduk sari mahamna lekhi da pasida koi Manipur ki Jalirong ki khadana dadana Manipur kumma ki oina yamna mang jaga amani loina na koi Assembly Welfare Association se member chama kulle ni dugu hoki bachahiye de covid ki kam kanna na bad ni ni pan si rabne kumsi 2000
22 lakh lahan ni ajasi duna ngasi samu koi ga Athuibo ngasi lekhi dre 2022 dadi ni suba lekhi dabni koi exam le dagi adana koi exam le gidi koi na exam le amasi badamati kara paana na ba koi na fan thamdana masai di landing ta upadu gi mohuta koi exam le welfare di lopalising yang kaya si mahagi imunda koi namjaba kari family service kari tauna na lopalising yang kaya se exam le welfare gi taraf gi family singa sinne jage loina na koi exam le welfare association na amadi sitting emele singna ahan ba assembly pambakanda house ta assembly to condolence service panto kani koi examination su panto kanu adu moina ma ngasi se examine ki taraf ta ge aina tinbiri ba di Athuibo gi mungi mising amati atopa marumapam halaman VIP distinguished persons in the ayam request of the say di Athuibo gi lekhi da ba Koi disatre mahak haksana koi marat to bajib leri mahak haksang ama disaki betoi adubu respect to boina minin ama khaktang mayam na ogat pi raga tumin na let pi raga mahak lekhi daba koi ama dileri bahasana su respect to boina mayam na minin ama khaktang let ka pi dama respect si ay din mayam yare family ki meeting ko presentation ta Thank you very much. Thank you, Brother Yamba Vidivering, ex-MLA Welfare Association Tarapteki, Matamlo Bimikinamal, Aduga, Munhu D, Liang Senior Citizens Forum in Fal, the Matamlo Voice. I saw Liang Senior Citizen Forum ki mai kaitigi ohe amanidum thamjage ngasi ekhoi tiliriba ekhoi ki leadership church ki membership ipa Athuibo bu khangba mi magi mari mata sing pun mak ngasi matam lauri ba se ayi wakhan dedi laupham thoi maramdi mahaksi karamba mitano habisi masinasu matam lauri ba sinasu tapani mahak ngasi sakhibadi man chaningduna sakhib sunate ekoina chalwa hanu sakhib sunate adu isorna sembi bamapuna magi matam nanu kakhiba unit to yawu mas in na chikna kana mus problem di den sekra hakum do 2020-21 da sarkadra hain ko jo khalam me adu bo magi musiba ado last break power ko tapira me Christmas problem di re New Year problem di re magi naton da sor artificial hapa kana mus disturb ta utraga January ki omloi lorbantunga mayam ki kumaise lorbantunga masa ing na chig mai pamung patha ki
asini ipagi punsi afaba ase magina lekhidaba kainaram daise masina ekoi parasu achoba ta i maya thamja ai matam yang lawzer roi aduna ai liangmai senior citizen forum Imphal area gi mana link khalamba magi thaudang go ekoi da sinaram gi ekoi na condolence message ekoi liangmai gi lon ai patho sake asina ai gi roi roi apau nang yu zu khazu link khami liangmai senior citizen forum member aliu tu nang aliu matiu tu khai zu aliu building on pam zuen ta mi zu aliu di hai insum mi de kati aliu lung zun ta mi de apau yo or apiu yo nang yo hai bo kati ri ga longmam bo wan ga nasiuna na kati nasiuna na mai kati nazat nasiule tin khami bo priya sikam klabo semang bu betung se ali ongai ngam lage apau yo or apiu yo nang yo aliu kahana jelero pui dung tu nang yo tiang di thiu aliu tu mokot madi khai de nang yo aliu tu phut khai bo ga su aliu bu aliu ga babam aliu di ga babam di su marwa mi de si bo bam si malen khara samai ha mi de apau yo apiu yo kati pum thiu aliu tu phut khai dia bawdi aliu nu tu mangai lage rapiu tingong niu aliu tu kabien boga zugut khaira na tu thin piu khabi za namu aliu bu hiuna lulung khadi kati piri gulunga ka kali bo keng ju phongkhai bo do niu nazan thien ju tingong tu thwanju amne ki kun man theory ga tingong niu agi manai bo khadi sri gulung jun maha khaira tuntan di khai ko milo wiju taslo abiu ora pau matiu tan ki mayam thamata thank you de Athuibo jinbo mai liangmai senior citizen su wang ko wicham ningkhar jene wera achliga mathanda elenkia liangmai naga katina rondi liangmai students union we will begin with the Lobby Bushu. Buồn cái gì cũng là về con là gì luôn cầm áo bút sâm chỉ khuôn mày cái gì muốn cái bạn mình chịu là ở bên cái này thì gì liền mình nói thì mình không đi bộ office làm xuống nhà chắc không phải mình ngọc phi cái này bây giờ này đúng này khơi luận đi ngang ra đây mình định mang riêng bộ vân cả anh cũng như các bạn bộ anh bao thì như các bạn bộ mà sai khang xiang mà này là anh biểu thì như các bạn bộ khang xiang mà này là anh cá mai thì như các bạn bộ anh bao thì như các bạn bộ anh leader anh Athuibo Munhu D Athuibo anh dạy tu nhiều January 2022 benai aliu mathiu tu pani kumbo zat bu jiu mai dum tu kumbo zat tu so dia lu jiu zeng diu jiu aliu tu kadam pau masai tu dam khai bi bo tingwang pamlam jon takni zeng da su liu liang mai na ga ti mai rong di mathiu dari tu pata mai mathiu dari tu ki khun ka chri bo khadi ki khun Magen thang up tam samame kati but sam hai rai ba popa khalani kyu sanazu ira thai nai kum nai hallelujah praise the lord this ira dinie de kam lo sai ali pau thi ba hai de kam spring ting han ti theng ga lung lo kati ba mening khai betenga ai na mai thi ji bam da di samai sang lunga kai lunga kum kai lung na lo rescue san lung lu bo ti ba hai ting wang mo thoi dam ka to mai lung lu be ka ti bo lung sing am ning to we bati pram leng jeng gan yu za leng jeng gan yu ba ring ka ba mun ga changam ka ma ji bo kang khai lung thiu ji kang khai ki ka bi jeng gan yu tu ka dam po ali tu ka dam po ting wang ni da ni printing bi thai kha ji ma ka ti bo yi lu to we
Sini kita thari kumna hesi kikun maidadi wang je kaba maidadi tingong thun kiwe katip la je din rap kai mama katip cham hesi popa khani ye atiu je pani ten khai kami bo thiu khai kami ba hesi din kyu kamine aso ba dem no ne din kyu kamine tem ngam nam lagi din la mam lang ne ten khai mi bo thiu khai kami bo lam ga hui khai pe ding ali pata pana madu pasai dia lu suitang la rama katip dia long katsri bo teng ga me lu yang bo ai leader ji bam tadi pasai ga ta mai ji ai leader ji wong teng ga te ko ngam ja lu ali bau ne teng khai ke dia mi ma de ai ten ta la ge katip um ni ga ja long katsri bo kamangam mo ai ji po pa ni bo thon ki we apo yo naw ne ali za le teng khai ka mi bo se katip se ma je ka ki la ding khara hai katip sam he ji po pa khala ne Ikun mai dong khodi di khai kani bara aliu pawniu aliu piuniu aliu zat lai zenga su aliu di lai zenga su sinam koi wajir long phai ring ting theng ji long khai kami kum riu ikun ta bana mari ga dadi du ring ting theng mo khadi matiu lai zang kamo upai bo ikun thimilo ka tip sam mai je len care office lam su ni sen ba khalane Jadi selakai ngadi dikhai kani bu cham me chunui bu cham ni dikhai ni bu kai me chun sa bu cham ni kai ngadi dikhai kani bu me ti bam ni pun ka ha zenga sunio agani ma thagai bi dane ti di ali long kama bo ali pata ma dum no sai su ji tarabwe pan te khai dia pan ta khai kami bu pui te mangam kam hi na di su te den di chi ji bam rabwe ka ti bu ali bo ring ka bam tinga masai pa chu nang ka khai ka bam tinga 20 we ka ti bu la kai dilu ma ge ti bam da di thai ne ra Pali tu sodia tu tapi bandadi, nata mai faye, nana mai faye, this is being hello, this is five point, clean has it behind it. I say, Aliu, Tamadum, Panamadu, Aliu, Yamanaga, Kimerondi, office Lamsoni, we mabu cleansi, bandadi, Aliu, all eliminating Tobame, Namkama, the Swiss, Tabam Rabwe, Katibu, clean has it behind it. Gasu, Tamidan, and Chill, thank you. Thank you, President. Liamanaga, Munhu D, Dingai Pam, Panama, one representative. Thank you, Toya Patsliga, Matangudi, Ahoyi, Manipur Baptist Convention, Center Church in Parliament, the Logi Louis. Since we are in the church, first of all, I would like to greet everybody present in the church today in the blessed name of our Lord and Savior Jesus Christ. There is a condolence message from MBC Center Church in Fal. I would like to read this message, and as I read, I would request our deacon board members who have come to please stand while I read this message. Deacon board member Reverend Sunchun, Deaconess Sophie and Deaconess Hosi, and Deacon Ankar. We are present here on behalf of our church, and I am going to read this message. It's in English so that people can understand. To the bereaved family members of late Mr. Athuibo Daimai, I, on behalf of the MBC Center Church in Fal, in the absence of our pastor Reverend John Kamang Daimai, would like to convey this condolence message. I am truly saddened and moved to hear the news of the sudden demise of Mr. Athuibo Daimai, our beloved father, uncle, yesterday, the 5th of January 2022, at his residence at Divlaland in Fal. Late Mr. Athuibo Daimai was kind and godly man who is highly respected as one of the church elders. He was actively involved in the ministry of MBC Center Church in Fal as one of the deacons from 1983 to 1996.
His passing away will not only leave a void in our lives, but in the hearts of everyone who knew him. Late Mr. Athuibo, my memory will always remain deep within our hearts. At this darkest hour of your family, I on my church deeply share your profound grief and sorrow. One very dear and precious father, uncle, grandfather, great-grandfather, friend has gone, but we as Christians have great hope as promised in the Bible, for we shall see our beloved ones one day. What a great hope and comfort. Jesus said, I am the resurrection and the life. He who believes in me will live even though he dies. Gospel according to St. John chapter 11 verse 25. May the good God Almighty wipe away your tears, comfort your heart with unspeakable joy and divine hope, always relying on this wonderful promise of looking forward to see him face to face one day. It's a short goodbye and on this earth, but eternal union until eternity. With deep love and prayer of condolence, Mr. Tonkalet Haukip, Deacon MBC, Center Church, Imphal, on behalf of the pastor and deacons, MBCCI, January 26 to January 6, 2022. I would request the deacon board members to please keep on standing, and I would request the family member, Madam Athuibo, to please come and receive this as a token of love and concern for her departed soul, and may the whole family be in peace. I request the deacon board members to please sit down now. And I just want to add just one line. Uncle Athuibo, he is a very good friend of my father, and he could speak my own tongue better than I could speak. And I'm very sorry I could not go and meet him before he breathed his last. I apologize on my personal behalf and on behalf of my whole family that I could do nothing for him while he was very sick in bed. I would give my apology to the entire family in the church. And I would like to say thank you to my church MPC to give me an opportunity to come and stand here on behalf of the church. Giving me a patient hearing. Thank you so much. Thank you, Brother Tonkalet Haukip, Deacon, Manipur Baptist Convention, Center Church, Imphal. Patsliga Tovaira Liamainaga Council Lumampon Haisawine. Liamainaga Council Ligi Matamdulo Vivotion. Slot King du di lucky is a live kunui kanambo kunui chama is ken kyu khaja Office of the Liangmaina Council, Manipur.
kanambo kanui cham zengtung mengiu jabam hiu sangni jumukaini monai munhu Athuibo daimai pani ali mathiu tu saudia kluziu tingwang pam zonmi boga ali leamai na council LNCM di sun sabo madu khayi pa haisi ali liangmai ronga paman kukungbo kachak kumoi paniu hupinagu lununga di kadirigu lununga tadi mathiu tu kati khai mazang khai bi pani liangmai leng puku tasining ting kadi pupum di baju changam kuibo kam khai dia bo tu puan masang maning tauji bamirai paniu hamibo hai panam pana maileng runa maziu alil LNC kadi liangmai mathiu leng rum mi boy tanai alil uzu pauniu zengdiu mi boga ki khunmai u chriu boga alil LNC madi padam lum chamjiu bame wizu mathak suro apau liangmai na council onkele Today, Yamanaga Council, Athuibo, Muthanga Dulalim Development Authority, the Global Division. If we Dulalim, if we organization only, Dulalim Development Authority, Dulalim Women's Society, Dulalim Youth Club. If we Amadani for the time. Today we are assembled here in the church to condole on the sudden demise of late Uncle Athuibo Daimai. We were informed yesterday morning itself by his daughter. She is a president of the Dulalim Women's Society. It's very sad to have lost an incredible person as a man. We have heard the events, achievements during his lifetime. It's all outstanding. Elected thrice, though it was a electoral college and union territory. But uncle, when it was in 2016, as our ex-MLA regarding pension, so he consulted me, and being a lawyer, consulted me twice. So under the CCS pension rules, I told him these things, this and that, these pros and cons under the provisions of the CCS pension rules. So his concept is legal concept. Immediately he grabbed the point and he never came back to me. That's I recollect. But it was too late for him. Could have been prepared much earlier, because by that time it was in 2018. His aging is coming day by day. I, on behalf of myself and on behalf of the Dulalim Women's Society, Dulalim Youth Club, express our heartfelt condolence, share the grief and pain being endured by the bereaved family members. I pray the Almighty God to give strength so as to enable to bear the loss at this darkness of moment. Last but not the least, I pray to the Almighty God that the departed soul of Uncle Athuibo Daimai may rest in peace in the heavenly abode. Amen. Thank you, brother. From the Land Authority, Mathanga, we friends and relatives, Hamada, we Martha, Lapiriba, Honorable Minister, Forest and Environment, all the women of the Global issue.
line dip one pi khai design moderator ka di program committee do 20 ma to khai ali ma thiu na kong zo bamba biu pazan den sai Athuibo dai mai adi kilong khon ma do right to go family adi abu silom so nali chun sa jeng sa badam kon sam za ba me ali long chun ga adi ali khen ga cha ma do khai thai này appeal na po kering ting tang za ali ho so kadi piri gara atau lan lang ra bam tat mi ba zang na ali Matthew family masai ali betu kesi mai kelong khun mai tiu ken jali zati ali chun sang zeng sa ba me jadi appeal ku kering ting phui betenga para pazang lui glu biu khang khale pangham kam gadi hadi po kering ting lung thain je lung bagati phui kha betenga keteng jenga liu ope chang ta jin kha buan ga sai changi gadi bo changi za pazang lui glu bo ni di changi bam ni ra biu khang khale te za liu pasai lam luang lan kram dong masai to khale lung bam ra api ne kam klugo ngam kam ra mai kam tang lam mi ra we chi bi che agu kring ting do masai to khoi go kring ting ga ka bam bali sati marong ka thi zara pa na lui klu kom jang mai ni ta ne chi ni ne palam ra aliu wasi kam kha batinga leader thi bo jo se ko chang kum bam ra we azat ajudu zuti bo ji bai se ko chang kum ra mai hello ali song ka bine de me de pa ali ma chiu ma cha biu khat chiu za pangin nim nam kha ga zo nam khat ta ro na ma na samai na go lilung hadi si won gara khoi bu lilung panain samma ba za ga chari chang za ali do cha wan mi bu biu khang khale khadi do sara chang lam de wang za pastor deacon thuza ali Matthew na chong ka thibu le nam ga ji long mong za ta ko kai san za long mong chu se samai la wa si ba khang khat khang ya ka ring tin na cha no tau we sina te wang do ton ki we api bu kring tin ton za na cha ding hai ki pa ne kam khai ka dia bo kui bu ten don hi na ali pasai lam no lam dang bu to ali za o ngam kam tu ali za ali society du ma cha za church du ma cha za ali long ra le pa ne kam lin kha ya ku mi bi hi na se ali za long ra le kam ra ko e chu ti din to kha ni e chu za ke long khon mai chun sa jeng sa ba mo ko padam pon sam ba me ka de happy ko kring ting ta ku mi bring ting ha se pam tu ta ta mui ta lo chu za kan nui kha ra le pon ka cha ba le de puton ka put pon ka cha bi ha za me thon ki we chu za ke long khon mi dong to di ali wa di do kha khara ha bam ta di ali ra thoi ga ade ali bo lung chun ga padam pon cham bam nai cham za lung nam bam mai ali mu tiu chari um gen tiu dam pon ja bam ra ko e chu se ko wi badam de pon cham ko chu chu kan wi kan ta ne ko ti thank you Honorable Minister, Forest and Environment, Home Pachliga, Alibu, XMP, Mani Cherela Mine, Naga Political Forum, Manipur Sumine. We program committee now.
ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯅꯥꯒꯥ ꯄꯥꯔꯂꯤꯃꯦꯟꯇꯦꯔꯤꯌꯟꯁ ꯐꯣꯔꯝ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯕꯨꯁꯨ ꯋꯥꯍꯩ ꯈꯔ ꯊꯝꯖꯅꯅꯕ ꯔꯤꯀ꯭ꯋꯦꯁ ꯇꯧꯕꯗ ꯃꯇꯝ ꯄꯤꯕꯤꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯊꯥꯒꯠꯆꯕꯗꯨ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯆꯔꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯍꯟ ꯑꯩꯒꯤꯗꯃꯛꯇꯗꯤ ꯏꯄꯥ ꯑꯊꯨꯏꯕꯣ ꯗꯥꯏꯃꯩ ꯑꯁꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯏꯃꯨꯡꯁꯨ ꯑꯣꯏ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯄꯥꯒꯤ ꯃꯔꯨꯞ ꯌꯥꯝꯅ ꯀ꯭ꯂꯣꯁ ꯑꯣꯏꯕ ꯏꯄꯥꯒꯤ ꯃꯔꯨꯞꯁꯨ ꯑꯣꯏ ꯑꯗꯨꯅ ꯏꯄꯥ ꯂꯩꯈꯤꯗꯕ ꯑꯣꯏꯔꯕꯁꯨ ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯄꯥ ꯁꯛꯂꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯩꯔꯝꯕꯅꯤ ꯏꯃꯨꯡꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝꯒꯤ ꯅꯥꯒꯥꯁꯤꯡꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯔꯗꯤ ꯃꯍꯥꯛ ꯑꯁꯤ ꯑꯦꯛꯁꯄꯤꯔꯤꯌꯦꯟꯁ ꯌꯥꯝ ꯂꯩꯔꯕ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯕꯥꯏꯑꯣꯗꯥꯇꯥꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯎꯕꯒꯨꯝꯅ 1967ꯗ elected member ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯣꯏꯈ꯭ꯔꯕꯁꯨ 68ꯗꯒꯤ ꯃꯍꯥꯛ ꯑꯁꯤ ꯅꯥꯒꯥ ꯏꯟꯇꯤꯒ꯭ꯔꯦꯁꯟ ꯀꯣꯃꯤꯇꯤꯒꯤ member founding vice president ꯑꯣꯏꯅ ꯃꯍꯥꯛ ꯄꯨꯔꯝꯃꯤ ꯑꯗꯨꯗꯒꯤ ꯃꯊꯪꯗ 1969 ꯑꯗꯨꯗ ꯑꯃꯨꯛꯀ Central Committee Naga Integration Council Committee Central Committee when Mukatawarami till 1973. Mahaki Asoba advantage adudi Mayam Nakangi Haiki Uruna Mahagna Tado Uki Ilonse Basa Ilon Oil Kangamba Aduga Uina Assembly that experience Lena Tagotorapa, Morumba Pang Sarapa, Chinao, Tampaki Mim Singsu, Naga Singsu, Kisisu, Wayno, Maka Pauna Bamba, Adugi advantage to Ma, Pazana season army. Adumana Tauduna, Equi Naga, Kuki, Maratasu, Mete Maratasu, Maramata, misunderstanding Topu Yaba Makese, Mahaki, Yamna diplomat. Experience labor, leadership aduna, Equigi Maratea, Ington, the Ayam Katanda. Equigi community Amagi Mingi, Zati Amagi Wina Tabato, Hidagasu, Mangasi, Mayam Asibu, Unna Satragati, Tapantopanga Moy, Hemi, Achil, the Equina Harons in Lakadaba leaders in the Supazana Tapirami, Moruena. Kena magi kundung aliu patapana akasa zabamdung tauzabamdung aliu matiusan aliu pauna aliu puna aliu kadileng aliu ramleng aliu zaleng ten khai minsa aliu tukumasang maning taula pawo kuwi bangam kam dosa tauzam zama khem zam bam sai wisune tila aliu lungsunga pi kuwi bangam kam dosa Pi tau khang lan da alu lungna ne kadien bang khay alu khakhat kun phutu khay khakhat to bengo sa alu lungna ke ti wala sa edin kun wi ka sa ka ti ni thank you thank you there Singa Athuibo mani chira kamai XMP adi mayam da ngak piu aibu aina wrong with the Pathokre Anova Forum Shimri, Napiu, Naga Parliamentary Forum Hailoto, and another political forum Hailomiam Napini, Natanda Jalanong Civil Organization. Sumangro Mali, a simple government, Manam. Thank you, moderator. Ngasi ipa Athuibo gi asigba magi last day with his beloved family, friends and people asigba yam respectful oiba gi magi funeral gi matam sida akoi General Civil Organization ki leadership na aibu represent to bio han ko na ogo for the harap
because they have been away from this town on some pre-engagement for which they cannot make their presence here. Aduna, I want the phone the way now. Hang Chalaga, Jelerong Civil Organization, Jelerong Body, Jelerong Students, Jelerong Jufran, Jelerong P Body Mukhedi, Mukhedi, Masamak, Hosiji Club Andre, Aduna I will represent to be on Harapi A Lapni. Aduna, Hosik I let the say, Karishu, Prate, Adubu, Mukhedi, condolence, Aduga Mukhedi, respect to Bibi Baga. I on my own behalf. So, if I tell you, I say, Mabu, some associate Toropa Habitare, Jelerong, I 1960 the Popuni. I should, as a social worker, student activist in Europa, Smina, Laposida, I give passing a Hirame. Maruena. Tamengung District Jelerong is Marakta MLA Hana Werma Territorial Council Matamdegi Amadu Mamangda Electoral College Hana Lerame Adu Degi Hona MLA Werakibasi Ipa Athuibo Maming Haipie Aduga Ipa Tundo Maming Haipie Apoka Kruton Aduga Ipa Naibo, Dada Kabipo, Mokoy Mingse, Sum Habi, Ekoyanam Wirigada. Aduna, Mokoy Marakta, Aina, physically Tinaba Punky Base, Ipa Athuibo money. Aduga, Nasigi, Magi, Asigum last journey, Asida, Lagum Tamda, Yamai Baptisters, Lagum Tamda, I Masigi program copy Siguda, Yana Aigi Grihasra. Impressive Weba Amadi celebrating the life of Munhu Athuibo Daimai. Condolence or Akoye Awabagi Romdanatana celebrating his life for Masi Asigumba last journey of a leader that Ahan Badi had a Tambini. Akoye Jelerong Martadi Ma Leki the Bahibse. It's a great clause which we will be difficult to fill up in the days to come. Aduga, I on my own behalf and on behalf of the Jelerong civil organizations, Uncle Athuibo ki magi vire family members, Aduga, magi kid and kids, Aduga friends, Nokoi meyam da akoi Jelerong civil society organizations ki condolence sum share to be bakto vere aduga ishorna Uncle Athuibo gumba yamna public life da contribute to kibase masa masu sing nasu masigi hen thok oisnu habagi wishes ai thambini aduga aikoi Jelerong society khaktana tana Manipur ki or Naga ki tribal ki adugumba forefathers singna litto ki ba Uncle Athuina bona chat pi ki balambido magi macha sing masu sing hogatla bi ba generation sina magi family degi magi bloodline degi thokpo oisnu habu wishes ai aroi beda thambini wai krasi thambini ai sida losilagi. Thank you all. Thank you, Brother Ramai, representing Jelerong Civil Society. Matanda Hoyi Jelerong Union ki Hanu President Miramba Yamba Ji Gamwe Ji Magnatam Lobby Motion. Masi Jelerong President Oiba Matanda even si President Oiba Matanda Naraho ki Vice President Oiba Masigi Kong se Ahan Athuibo Nagsindi bani aduna magi contribution na si Masi Maruay ba Mawaina ay consider
ꯂꯩꯕ ꯉꯁꯤ ꯃꯥ ꯑꯔꯣꯏꯕ ꯅꯨꯃꯤꯠꯁꯤꯗ ꯑꯩ ꯂꯥꯛꯇꯗꯨꯅ ꯂꯥꯛꯂꯒ ꯍꯥꯏꯗꯣꯛꯇꯗꯨꯅ ꯆꯠꯂꯕꯗꯤ ꯋꯥꯈꯜꯁꯤ ꯄꯤꯁ ꯂꯩꯔꯣꯏꯗꯕ ꯑꯗꯨꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯁꯨꯝ ꯍꯥꯏꯗꯣꯛꯆꯕꯅꯤ ꯑꯅꯤꯁꯨꯕꯗ 1965ꯗ माना एमएलए ओरिङाइदा कोइरेंना चीफ मिनिस्टर ओरिङाइदा नुंबा जूनियर हाई स्कूल से प्राइवेट ओइना मदुदा आइहाक हेमासे ओइना लेरमी मतम मदुदा मापु उनबा मतमदा गवर्नमेंट गे ग्रांट से पीनबा हाइबसे माना बनबीरगा नुंबा गे जूनियर हाई स्कूल से गवर्नमेंट गे ग्रांट पीबीबा हाइबसे मागी तौबीबा माना तौबीबनी हौजिकि हायर सेकेंडरी ओइख्रे अदुबु अदुगुम्बा सब डिविजन हेडक्वार्टर नुंबा हेडक्वार्टर दा स्कूल एजुकेशन की असुमाना जूनियर हाई स्कूल लिंखत सिगी मतेंग पीबा हाइबसे मसिसु आई पन्होंगिनी मसे माहकी कंट्रीब्यूशन नि अदुगे माना आइबो यूनियन प्रेसिडेंट ओइ द बजादे हाइना सिबी बम तुंगदा मवंदा आई पाउते खजा लवे मवंदा अखोय मणिपुर की क्रिश्चियन ओइरकपगी वरी आदिगे ट्राइब कजा रोम की हिस्ट्री अदिगे नागा की हिस्ट्री करी 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 हिस्ट्री से अखोइना हंगफम ओइबा अखोइगे हंगजफम ओइबा अखोइदा ताकपी बजाबा लीडर ओइना हन ओइना लेबसी मंगोमनेगे अखोइना हंगलागा मैदान की सेवा से तौबा है तरबसु तौरकनी